امروز جهان در مرحله است که سرنوشت انسانیت بیش از هر وقت دیگر به منبع‌های تازه انرژی، حفظ محیط زیست و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی وابسته گردیده است. در چنین شرایط رشد انرژی سبز به خصوص استفاده نیروی آفتابی به یکی از سمت‌های مهم علم و تکنیک تبدیل یافته است. تاجیکستان نیز همچون کشور آفتابی امکانیت‌های بزرگ رشد انرژتیکی تجدید شونده را دارد و جوانان صاحب استعداد امروز در این سمت کارهای نظررس انجام می‌دهند. یکی از چنین جوانان موفق و محقق ساحه انرژتیک امینجان زاکرزاده میباشد. او از نسل جوان است که علم را با تجربه، دانش را با نوآوری و آرزو را با عمل پیوست نموده است. امینجان زاکرزاده زاده دهه زیبا منظر دره آبی ناحیه شمس‌الدین شاهین است. او از ایام مکتبخانه به فن‌های دقیق به خصوص فیزیک و متماتیک شوق زیاد داشت و همیشه می‌کوشید تا سبب و ماهیت روندهای طبیعت را درک نماید. سال 2013 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 زادگاهش را ختم نموده به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی داخل گردیده در فاکولته انرژتیک از روی اختصاص نیروگاه‌های برقی تحصیل نموده با دانش اندوزی، انتظام و فعالیت علمی میان دانشجویان موقع خاص پیدا کرد. سالهای دانشجویی برای او تنها دوره تحصیل نبود، بلکه مرحله تشکل شخصیت علمی و کسبی گردید. علم از نگاه شما چیست؟ کسب، مسئولیت و یا رسالت؟ علم اول این رسالت است، بعد مسئولیت است، بعداً بگیم این کسب است. این هر سه می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که علم این یعنی آغاز هر یک مسئولیت، این آغاز هر یک بربری در زندگی، آغاز تمام همین دستاوردها و نتیجه های آمده این علم می باشد. ما چون دانشگاه تکنیکی هستیم، چون ما سمت های علم های تکنیکی هستیم، ما بسیارتر امروز مثلا می آموزیم فن های دقیق، فن های ریاضی و علم های دقیق و تکنیکی، از آن جمله علم انرژتیک. به خاطر اونه که مثلا ما یک نوآوری، یک مثلا همون علم حقیقی تکنیکی رو ما باید اگر نشان دهیم، این برای ما مثلا وقت زیاد طلب میکند، یعنی که تحقیقات زیاد طلب میکند. ما باید در حقیقت مثلا امروز به خاطر اونه که یک نتیجه در علم داشته باشیم، چندین قدر وقتها و چندین قدر مثلا کتاب های علمی، مقاله های علمی، رساله های علمی رو آموخته اندازیم تا یک مثلا خلاصه علمی معین و دقیق رو برآوردن. و البته در سمت تکنیکی این اول علم میستد و بعدا استحصالات و همزمان باید قید کرد که پیوست علم با استحصالات این یکی از نتیجه های خوب برای مثلا تمام قشر جامعه ما میگردد. مثلا چون ما آموزگاران و دانشجویان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، آموزگاران و دانشجویان کافدره نیروگاه الکتریکی در حقیقت پیوسته کوشش میکنیم که علم را با استحصالات پیوست کنیم، چون آزمایشگاه های زمانوی داریم و البته که آموزگاران بسیار هم با تجربه و دانشمند را نیز داریم که برای پیوست شدن علم با استحصالات سهم خود را میگذارند. چه عامل باعث کردید که شما محض به ساحه انرژتیک رو آوردید؟ در خورده به فن‌های دقیق شوق و هوس زیادی داشتم و این خواهش خود من بود. من چون در المپیادهای فنی اشتراک میکردم از فن فیزیک، متماتیک و تا دورهای جمهوری آمدم و دور جمهوری نیز نتیجه خوبی را داشتم و از همان وقت من همین شوق انرژتیک شدن رو در دل من پیدا شده بود. وقتی که من سال 2013 با کافدره نیروگاه‌های برقی فاکولته انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی داخل شدم، با کورس اول داخل شدم مثلا و بعدا در دوام تحصیل من حس کردم که همون راهی انتخاب کرده من راه درست بوده است و همون شوق و همون کوشش های من بود که من در این ساحه بسیار موفق شدم و میگن که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. برای نتیجه های خوب رسیدن در این ساحه البته در همون سهم استادان کافدره بودن که استادان کافدره، استادان دانشگاه بودن که من به چنین دستاوردها نائل شدم.
донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар самти омода кардани кадрҳои илмӣ, педагогӣ ва ҳамчунин муҳандисӣ техникӣ фаъолияти худро равона кардааст ва дар самти омода кардани кадрҳои илмӣ, педагогӣ ба якчанд дастовардҳои шоён солҳои охир сазовор гашта истодем ва албатта омӯзгорони ҷавон, донишҷӯён ва муҳаққиқони ҷавон дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ таи солҳои охир дар озмуну олимпиадаҳои чӣ ҷумҳуриявӣ, чӣ байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида ба гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф гарда истоданд. Ва албатта яке аз намуна яке аз омӯзгори ҷавони умедбахшин дар кафедраи нерӯгоҳҳои электрикӣ Зокирзода Аминҷон ҳастанд, ки ба ҳайси мудири кафедра фаъолият мекунанд дар самти иҷрои корҳои илмӣ, таҳқиқотӣ ва ҳамчунин омода кардани донишҷӯёну муҳаққиқони ҷавон барои озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди озмуни ҷумҳуриявӣ, ки бевосита таҳти сарпарастии асосигзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад, яъне озмуни илм, фуруғи маърифат бисёр саҳми арзанда дорад. каме сайри айёми донишҷӯӣ мекунем. таҳсил дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммадҷон осимӣ ба шумо чӣ таҷриба дод ва ҳангоме ки ин ниҳоди бо нуфузи илмии кишварро хатм кардед бо дипломи аъло ва ҳамон лаҳза чӣ ҳиссиёт шуморо фарогир буд ва худро дар ҳамон минбаре ки дипломи аълоро ба даст гирифтед чӣ гуна тасаввур мекардед? донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ яке аз донишгоҳҳои базавии техникӣ на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон, балки дар осиёи миёна низ ба ҳисоб меравад, зеро мутахассисони бисёр ҳам дараҷаи баланд дорад. вақте ки ман ба донишгоҳ дохил шудам, албатта омӯзгорон бисёр ҳам сахт мегирифтанд, яъне ки дар он давра масалан чун бисёр адабиётҳо ба забони русӣ буданд, мо адабиётҳоро бо забони русӣ истифода мекардем ва омӯзгорон низ бисёр сахтгир буданд. ҳатто бовар мекунед, мо то соатҳои 6 масалан 7 бегоҳ мешуд, мо омӯзгоронро интизор мешидем, анамун корҳои озмоишии худро ҳимоя мекардем, саволҳои худамонро медодем, лоиҳаҳои худамонро ҳимоя мекардем, пешниҳод мекардем, бо устодон кор мекардем ва як давраи бисёр ҳам аҷоиб буд. чита бояд қайд кард ки як давраи тиллоӣ барои мо буд ва ин давраи ҳамин донишҷӯӣ яке аз давраҳое аст ки шумо бибинед ки ҳам ҳукумати ҷумҳурӣ, ҳам оила, тамоми кас як вақти муайяна барои сабзидани мо ҷудо мекунад. агар мо ҳамин вақта хуб истифода кунем ба омӯхтани забон, ба омӯхтани касб, ба омӯхтани дониш, ана ҳамон самте ки мо интихоб кардем, таҳсил карда истодем, ба таври максималӣ ан ҳамон вақта истифода кунем, албатта аз мо яке аз мутахассисони хуб ва олӣ мебарояд. вақте ки чӣ қадар кӯшиш мекунӣ, меҳнат мекунӣ, заҳмат мекашӣ ва ягон натиҷа мегирӣ, ин натиҷа як ҳамон эҳсосоти бисёр ҳам олии худашро дорад. ва вақте ки масалан ба гирифтани масалан дипломи аъло ва ёки дигар дастовардҳо ноил мегардӣ, ин аз ҳамон вақт, аз ҳамон кӯшишҳо, аз ҳамон азобҳое ки барои ҳамин дастовард кӯшиш карда, яъне инҳо дар як муҳлати муайян, дар як вақти кӯтоҳ аз зиёдат баромада меравад. ҳамон эҳсосот чунин мешавад ки туро вобаста мекунад ки боз ҳам аз ин дида ба дигар дастовардҳои хубтар, беҳтар кӯшиш кунем. Аминҷон Зокирзода дар самти ихтироъкорӣ ва навоварӣ бисёр шахси бомасъул аст, пешсаф аст. соли 2021 Аминҷон Зокирзода нерӯгоҳҳои бодиро, яъне пешкаши озмунҳо гардониданд ва ин ҳам бошад, яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо медонем ки истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз он ҷумла нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ дар якчанд минтақаҳои баландкӯҳи мо мақсаднок мебошад. дар самти манбаъҳои барқароршавандаи энергия ихтирооти Аминҷон Зокирзода бисёр муфид мебошад, чунки чунин дастгоҳҳоро мо метавонем дар минтақаҳои баландкӯҳи ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ истифода намоем ва маҳз ҳамин ихтирооти Аминҷон Зокирзода мавриди таваҷҷӯҳи ҳакамон гардид ва эшон сазовори ҷойи намоён гардиданд.
солҳои 2017-2019 Аминҷон Зокирзода таҳсили зинаи магистратураро дар Донишгоҳи федералии Урал ба номи Елтсин идома дода, ин ниҳоди илмиро бо дипломи аъло хатм намуд. Дар муҳити илмии байналмилалӣ қобилияти таҳлилӣ ва ҷаҳонбинии техникии ӯ бештар рушд кард. маҳз дар ҳамин давра бо унвони донишҷӯи сол қадрдонӣ гардид, ки нишонаи заҳмати пайваста ва донишандӯзии ҷиддии ӯ буд. соли 2021 ба зинаи аспирантураи Донишгоҳи миллии тадқиқотӣ дохил гардида, таҳқиқоти илмии худро дар самти энергетикаи офтобӣ идома дод. мавзӯи рисолаи илмии ӯ нерӯгоҳи комплексии маноравии офтобӣ ва асоснокунии самаранокии он яке аз масъалаҳои муҳим ва муосири соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад. ин тадқиқот на танҳо аҳамияти назариявӣ, балки арзиши амалӣ низ дорад, зеро имрӯз ҷаҳон ба технологияҳое ниёз дорад, ки ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок бошанд ва ҳам муҳити зистро ҳифз намоянд. соли 2025 Аминҷон Зокирзода рисолаи номзадии худро бо муваффақият ҳимоя намуда, соҳиби дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ гардид. ин дастовард барои як ҷавони тоҷик нишонаи талош, ирода ва садоқат ба илм аст. чаро маҳз мавзӯи энергетикаи офтобиро барои таҳқиқ интихоб кардед ва мавзӯи рисолаи илмии шумо чӣ аҳамияти амалӣ дорад? ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аз ҷиҳати ҷуғрофӣ чунин ҷойгир аст, ки ҳам аз ҷиҳати захираҳои об ва ҳам аз ҷиҳати нерӯи офтоб бисёр ҳам бой мебошад. ва бояд қайд кард, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 280 то 330 рӯзро рӯзҳои офтобӣ ташкил медиҳанд ва ин барои мо имконият медиҳад, ки қисман ба истифодаи панелҳои офтобӣ гузарем. вақте ки ман дидам ин имкониятҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро, ман хостам, ки як рисола ва як навоварие кунам дар самти энергияи офтобӣ. ва ҳамин таврам шуд ва ман ҳангоми таҳсил дар зинаи аспирантура дар Донишгоҳи федералии Урали, Донишкадаи энергетикии Москва як мавзӯи бисёр ҳам аҷоиб мавзӯеро интихоб кардам, ки нерӯгоҳи комплексии маноравии офтобӣ ва асоснокунии самаранокии он. ин чӣ маъно дорад? маънои нерӯгоҳи маноравие мебошад, ки масалан бибинед, ҳозир агар мо барои оне ки як нерӯгоҳи офтобии калон созем, тавонои калон дошта бошад, мо метавонем ки фақат рӯзона ҳангоми будани офтоб ана ҳамин нерӯи офтобро истифода кунем ва шабона чун аккумуляторҳо ҳастанд, ки батареяҳо ҳастанд, ки дар он захира мекунанд энергия электрикиро, лекин аз ҳисоби иқтисодӣ бисёр ҳам гарон мебошанд. пас ман хулоса кардам, ки шояд дигар намудҳое ҳастанд, ки энергияи гармӣ, чун энергияро чанд намуд энергияро метавон механикӣ захира кард, метавон энергияи гармиро захира кард, метавон энергияи электрикиро захира кард ва ман дар ҳамин ҷо хулоса кардам, ки як қисмати аз ҷиҳати иқтисодӣ арзонтар тарзи захираи энергияи электрикиро пайдо кард ва ҳамин чиз асос шуд, ки ман нерӯгоҳи офтобии маноравиро интихоб кардам, чун дар он ҷо рӯзона ҳангоми будани офтоб ҳам энергияи электрикӣ аз ҳисоби гармӣ истеҳсол мешавад ва ҳам ҳамун энергияе ки будагӣ ба таври параллелӣ дар батареяҳои ҳастанд, ки гармӣ захира мешавад. бояд қайд кард, ки дар он ҷо ду намуд моеъ истифода мешавад, чун ҳозир дар дунё якчанд намуд ҳамин гуна нерӯгоҳҳо ҳастанд. лекин ман як ҳамун нақша, яъне лоиҳаи наверо тарризӣ кардам, ки ин ҳам коэффисиенти кори фоидание ки нерӯгоҳ баланд мебардорад ва ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ масалан маблағи нисбатан ба дигар нерӯгоҳое ки айни ҳол ҳастанд дар дунё нисбатан камтар сарф мешавад. ва ин ана ҳамон натиҷаҳо, ана ҳамон идеяҳое буд, ки ман интихоб кунам самти нерӯгоҳи офтобиро. Аминҷон Зокирзода ин соли 2014 ба Донишгоҳи техникӣ факултати энергетикӣ ҳамчун ба ҳайси донишҷӯ дохил шуданд. аллакай ба ман маълум аст, ки дар давоми курси якимишон пурра ба фанҳои умумии донишгоҳӣ таҳсил мекунанд. аз курси дуюмӣ аллакай ин ба фанҳои тахассусӣ ки мегзарад. дар раванди дарсҳои амалӣ будан, дарсҳои озмоишӣ будан, аллакай Аминҷон як лаёқате дошт, ки ба ҳамагон ба ҳамкурсонаш, ба омӯзгорон маълум буд, ки ин донишҷӯ як донишҷӯи ҳамчун ихтирокор бар ин худро муаррифӣ мекард ва он дастуру супоришҳое ки аз ҷониби омӯзгорон ба Аминҷон мешуд, мисол барои иҷроиши корҳои амалӣ сари вақт иҷро мекард ва он корҳои озмоишӣ ки дар синҳои озмоишӣ мегзаронд аз уҳдаи ин
ҳисобу китоби ана ҳамун супоришҳои додашдаи омӯзгорон мебаромад. Ҳамин буд ки дар давоми таҳсил бо дипломи аъло донишгоҳро соли 2017 хатм кардан. Аз соли 2017 ва 2019 зинаи магистратураро дар Федератсияи Россия бо дипломи аъло хатм кардан. дар ин раванд дар ҳамун шаҳри Москва ҳамчун аспиранти донишгоҳи Московский энергетический институт ҳуҷҷатҳои худро ба ҳайси аспирант супориданд ва дар давоми 4 сол рисолаи номзадии худро дар самти энергетика, самти манбаъҳои барқароршавии энергия ҳимоя намуданд бо муваффақият. оиди дифои рисолаи илмии худ мегуфтед ки соли чанд зери роҳбарӣ ки тавонистед рисолаи номзадии худро дифоъ намоед? соли 2021 ба донишгоҳи миллии тадқиқотии донишкадаи энергетикии Москва ба қавли МЕИ мегӯянд ки машҳур аст ба номи МЕИ, дар он ҷо дохил шудам дар шаҳри Москва ва ба ман роҳбари илмӣ пешниҳод карданд доктори илмҳои техникӣ профессор Цугоев Руслан Сергеевич буданд ва он кас ба ман ана ҳамин идеяҳоро низ пешниҳод кард. Аввал аз ман пурсиданд аз шароити умумии Тоҷикистон, аз шароити аз захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон, аз захираҳое ки масалан чӣ қадар офтоб аст ва ман як муҳлати муайян як вазифа доданд ки ман ана ҳама инҳоро муқоиса кунам, натиҷагирӣ кунам ва вақте ки ман ҳама инҳо натиҷаҳоро гирифтам ба он кас боз шиштем ва ба ман пешниҳод карданд ки барои дастоварди бисёртар хубтар пайдо кардан ана ҳамин идеяҳо ҳаст ва ман ҳам идеяи худамро пешниҳод кардам ва сари ана ҳамин идея як хулоса омадем, чун роҳбари ман яке аз роҳбарони бисёр ҳам донишманд буд, зеро ки зиёда аз 124 патенти ихтироотӣ дорад. дар ин ба садгона ихтирокорони Россия дохил мешуд. ин барои ман бисёр ҳам фахр буд ки таҳти чунин роҳбар ман рисолаи илмии худро мекунам ва хушбахтона давоми 4 сол дар зинаи аспирантура ман ана ҳамун вобаста ба ҳамун нақшае ки доштем рисолаи илмии худамро нависондам, мақолаҳои худро дар ана ҳамун комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия, ҳамзамон дар маҷаллаҳои Scopus ва Web of Science ки байналмилалӣ мебошанд нашр кардам ва ҳамзамон дигар намун натиҷаҳое ки мо гирифтем, чун дар он ҷо баъзан озмунҳо буданд, конкурсҳо буданд, иштирок кардем ва сазовори ҷойҳои намоён дипломҳо гардидем ва соли 2025 хушбахтона ин барои ман як рӯзи дар тамоми зиндагиам фаромӯшнашаванда аст ки 16 майи соли 2025 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи нерӯгоҳи комплексии маноравии офтобӣ ва асоснокунии самаранокии он дар донишгоҳи миллии тадқиқотии донишкадаи энергетикии Москва хушбахтона ва сарбаландона ҳимоя намуд. яке аз ҳадафҳои стратегияи ҷумҳурӣ ин ба даст овардани истиқлолияти комили энергетикӣ мебошад. албатта яке аз самтҳое ки мо бояд ки ба истиқлолияти комили энергетикӣ расем ин рӯй овардан ба ана ҳамин манбаъҳои барқароршавандаи энергия аст ки Аминҷон Зокирзода бениҳоят як мутахассиси варзида ва шинохта дар сатҳи ҷумҳурӣ ёзӣ шуда истодааст ки бевосита барои ана ҳамин насбу васли панелҳои офтобӣ ба донишҷӯёне ки мисол дар факулте таҳсил мекунанд берун аз дарс кӯмаки худро мерасонад ба таври амалӣ. ҳамарӯза донишҷӯён аз ҳамин таҷрибаи имрӯз ин ҷавони имрӯза мисол дорад, донишҷӯёни мо пурра истифода мебаранд. дар ҷомеаи илмии мамлакат шуморо ҳамчун ҷавони ихтирокор мешиносанд. хуб давоми чанд соли фаъолият чӣ қадар навгониҳоро рӯи кор овардаед ва ин навгониҳое ки шумо рӯи кор овардаед дар амал татбиқ гардиданд? албатта чихеле ки ман дар боло қайд кардам, яке аз анамон вазифаҳои асосии мо ин пайвасти илм бо истеҳсолот аст. чун ман рисолаи илмии худро нависондам ва баъди бозгашт дар донишгоҳ ба кор даромадам ва як хулосае кардам ки бояд ки ана ҳамун идеяе ки ман чун қисмати илмиашро ҳал карда будам бояд ки дар таҷриба санҷида шавад ва имрӯз ана ҳамун лоиҳаи ман як ана ҳамун стенди озмоишие сохта истодаам ки пурра ба кори масалан рисолаи номзадии ман
дахл дорад ва дар он ҷо 3 то патенти ихтироотӣ ва 1 то шаҳодатнома мешавад, чун дар ин ҷо ҳам истифодаи зеҳни сунъӣ, ҳам ҳамун ихтирокорӣ дохил мешаванд ва дар яке аз озмунҳои бузурги яке калони ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат иштирок карда истодам. با همون ایده خود، با همون دستاورد خود، با همون مثلا کارهایی که ما در علم کرده بودیم الان ما در عملیات این رو تطبیق داریم. سال 2021 در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از روی اختراعات نیروگاه برقی بادی اشتراک کرده بودیم. درباره اویدی انا همین نیروگاه ساخته خود حرف می‌زدید که بعد ساختن این کدام مشکلات ها را این نوگانی شما توانست که آسان کند؟ البته امروز ساختن و ایده‌هایی که ما پیشنهاد میکنیم این همه برای استحصال انرژی الکتریکی میباشد. چون ما ایده‌هایی که پیشنهاد میکنیم مثلا از سال 2020-21 من در همین آزمون‌ها اشتراک کرده ایستادم. از سال 2020-21 همون یک چند مثلا اختراعات‌های خود را داریم. اینها در ساحه نیروگاه‌ها میباشند. نوابسته از کدام نیروگاه. مثلا ما اول پیشنهاد کردیم نیروگاه برقی بادی، یعنی که تیپی نوش رو ما انتخاب کردیم، نمودی نوش رو ما انتخاب کردیم، ما پیشنهاد کردیم، ما اشتراک کردیم، ما مثلا همزمان امروز با نیروگاه آفتابی به خاطر چی ما چنین کارها رو پیش گرفتیم. به همگان معلوم است که ساخته و استفاده دادن نیروگاه‌های برقی آبی این بسیار هم خوب است. در کجایی که آب است مثلا البته کیفیت کار فایده‌ناک آن زیادتر است. لیکن در برابر این ما باید با دیگر نمود نیروگاه‌ها نیز آهسته آهسته گذاریم، زیرا که ساخته و با استفاده دادن نیروگاه‌های برقی آبی یک مهلت معین و مهلت زیاد طلب میکنند. ما مسئولیت بر دوش میگیریم که مثلا از یک منبع وابسته نباشیم، از نیروگاه برقی آبی ما باید به دیگر نمود منبع‌ها گذاریم و این ما رو وابسته میکند که دیگر نمودی نیروگاه‌های برقی رو اول علما آموزیم و بعدا در عملیه تطبیق نماییم. کارهای علمی تحقیقاتی وقتی تطبیق شده حساب دیده میشن که البته در مجله علمی با نفوذ جهانی خود نتیجه کار علمی تحقیقاتی اگر که به نشر رسیده باشد و از این گفتن ممکن است که عین حال نتیجه خود همین نشریه های علمی عمومی جهانی که با بعضی علمی سکوپوس یا اینکه وب آف ساینس میگویند از روی گروه بندی علمی همین خیلی این بوسا فعالیت میکنند، یک چند مقاله های علمی زاکرزاده امینجان در اینجا به نشر رسیدگی هستند و همچنین نتیجه کارهای علمی تحقیقاتیشان در با گرفتن نخست پتنت یا اینکه پتنت اوید به اختراع و همین نشان دهنده گواهی آن است که نتیجه کار محقق جوان در کدام سطح قرار دارد. البته بهترین گویم که نتیجه کار علمی این به دست آوردن پتنت اوید به اختراعات است که با گرفتن یک چند پتنت خیلی زاکرزاده امینجان نایل گشتگی هستند. فعالیت کاری امینجان زاکرزاده پیوسته با علم و آموزش علاقمند بود. کار را از وظیفه لابرانت آغاز نموده زینه به زینه همچون مدیر لابراتوریا، آموزگار و متخصص پیشبر شعبه کارهای علمی پداگوژی فعالیت کرده است. عین زمان او مدیر کافدرای نیروگاه‌های برقی می باشد و در تربیت مهندسان و متخصصان جوان سهم می گذارد. در برابر فعالیت آموزگاری تجربه کاری او همچون مهندس لایحه‌کش در شهر مسکو نیز جهانبینی تکنیکیش را غنی گردانیده است. کار در محیط معاصر مهندسی به او امکانیت داد تا دانش‌های نظریوی را در عمل تطبیق نماید و با تکنولوژی‌های نوی انرژتیکی از نزدیک شناس گردد. امروز در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد عاصمی شما وظیفه مدیر کافدرا را بر عهده دارید. در سمت تربیت مهندسان جوان کدام هدف‌ها را پیگیری می‌کنید؟ کافدرای نیروگاه‌های برقی یکی از کافدراهای کلان دانشگاه به حساب می رود و یکی از کافدراهای کلیدی نیز بگیم خطا نمیکنیم، به خاطر که در این کافدرا عین حال از روی دو اختصاص، یعنی که
اختصاصی 430101 نیروگاه‌های برقی، نیروگاه‌های الکتریکی و 43010505 منبع‌های برقرارشونده انرژی متخصصان جلب کرده میشوند، آموزانده میشوند و دانشجویان تحصیل میکنند. تا امروز در این کاتدرا زیاده از 3000 مثلا ختم کنندگان عموم در سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارند و همزمان کاتدرا همکاری‌های بسیار هم کلان دارد با وزارت انرژتیک، با برق جمعیت سهامی شده برق تاجیک، با دیگر مثلا کارخانه‌های استحصالی، با جمعیت سهامی شده تاجیکسگیم و تگیم همکاری‌های زیش رو دارد. البته که با هم دیگر کار میکنیم و با دیگر همین نیروگاه‌های برقی آبی که در جمهوری تاجیکستان هستند، همزمان کاتدرای نیروگاه برقی در نیروگاه برقی آبی ورزاب فیلیالی خودش رو دارد که درس‌های عملیه ما در اونجا بسیارتر میگذرند. همزمان در نیروگاه برقی آبی روغون نیز کاتدرای ما فیلیالی خودش رو در اونجا دارد که در اونجا ما مثلا دانشجویان رو برای آموختن و به طرز تجربوی کار کردن درس‌ها رو میگذاریم و امروز مسئولیتی بسیار هم خوب رو مثلا کلان رو بر دوش ما گذاشتند که مثلا تیار کردن مهندسان در ساحه مثلا نیروگاه‌های برقی و امروز در کاتدرای ما آموزگاران بسیار هم خوب هستند و باید قید کرد که امروز از زیاده از 9 تا آموزگار کاتدرای ما همگان رساله نامزدی خودشان رو در خارجه حمایه کردند و همزمان امروز بسیاری از آنها قریب که رساله دکتری خودشان رو آماده کردند و برای تیار کردن متخصصان مهندسان بسیار هم این سهم کلیدی میباشد، به خاطر که متخصصان ما خود همه قریب که خارجی هستند و باید قید کرد که کاتدرای ما اختصاصی 430101 ما کاتدرای اختصاصی نیروگاه‌های برقی ما دارای همون اکریدیتاسیون اجازه‌نامه بین المللی میباشد. هر یک علم بعد آنکه زحمت میکشد یک وقتی معین اوید یک موضوع کوشش میکند دسترنج آن یعنی که مهنت آن به سهم دیگران رسانده شود و نشر نمودن مقالات در یعنی که مجله های بین المللی سکوپوس و وب اف ساینس این یک دستاورد البته بزرگ است. امین جان ذکر که خیلی یعنی که شماره زیادی مقالات در این مجله ها دارد و موضوع آخری که ما شناس شدیم با دسترنجی آن کس این بود در مسئله آزمایش و تشخیص دستگاه انرژتیکی وابسته به منبع برقرارشونده انرژی که هم مقاله نشر کردند و هم یعنی که یکی از یک دستور متدی برای فن تخصصی یعنی که با هم‌مؤلفی دیگر استادان به نشر رسانده است و دسترسی دانشجویان یعنی که آموزگاران گردانده است. این آخرین دستاورد آن کس هستند که به تازگی نشر شد و دسترسی دانشجویان گردید. چطوری که آگاهی داریم شماره زیادی مقاله های شما در مجله های با نفوذ سکوپوس و وب اف ساینس روی چاپ آمدند. در مجموع مؤلفی چقدر مقاله ها عموما دسترنج های علمی هستید و برای رسیدن به این سطح چی تلاش ها انجام دادید؟ نویساندن و تهیه کردن یک مقاله علمی این کار آسان نیست و ما آموزگاران رو معلمان جوان رو وادار می‌سازد که آن همون دستاوردها آن همون ایده ها آن همون کارهای علمی که کرده ایم در مجله های بین المللی به چاپ رسانیم و امروز چون ما یک چند مقاله های خود رو در مثلا مجله های سکوپوس و وب اف ساینس به چاپ رساندیم و در نقشه داریم که این شماره این مقاله ها باز هم زیادتر شوند، البته ایده های نو است و یک چند مثلا پتنت ها نیز داریم، یک چند البته کتاب های درسی، کتاب های مثلا برای گذراندن کارهای آزمایشی. همچون عالم جوان، اختراعکار و نوآور و جوانانی که میخواهند در آینده مهندس و یا محقق ساحه انرژتیک باشند چه توصیه های علمی میدهید؟ امروز دانشگاه مهندسان تیار میکند که نه تنها در جمهوری بلکه بیرون از آن هم نیز میتوانند آزادانه کار و فعالیت کنند. سمت مهندسی یکی از سمت‌های اساسی و مهم
барои ҳар як давлат ва барои ҳар як миллат мебошад. масалан имрӯз бибинед ки инҳо тахминан як системаи ягонае мебошанд ки имрӯз дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар кафедраи нерӯгоҳои барқӣ ҳамчун муҳандис хатм мекунӣ, ҳамин илм ва таҷрибае ки дар ин ҷа мебардорӣ масалан дар Федератсияи Россия низ ба кор меояд ва дар дигар давлатҳои масалан хориҷӣ. ва тавсияи ман ба ҷавонон ҳамин аст ки аввал бояд касберо интихоб кунанд ки ояндадор бошад. аминҷон зокирзода имрӯз муаллифи зиёда аз 15 мақолаи илмӣ мебошад ки қисме аз онҳо дар маҷаллаҳои бо нуфузи байналмилалии Scopus ва Web of Science нашр шудаанд. барои як муҳаққиқи ҷавон ин нишондиҳандаи фаъолияти илмӣ ба ҳисоб меравад. ӯ ғолиби озмуни байналмилалии беҳтарин олими ҷавон дар соли 2021 дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил гардида, инчунин унвони муҳаққиқи солро низ сазовор гардидааст. имрӯз ӯ аз ҷумлаи он ҷавононест ки Тоҷикистон ба донишу малака ва нерӯи тафаккури онҳо эҳтиёҷ дорад, зеро рушди ҷомеаи муосир маҳз ба мутахассисоне такя мекунад ки метавонанд илму технологияро ба манфиати ҷомеа истифода баранд. нерӯи офтобӣ танҳо манбаи энергия нест, он рамзи рӯшноӣ, гармӣ ва оянда мебошад. ва ҷавононе чун Аминҷон Зокирзода имрӯз бо тафаккур, ҷустуҷӯ ва кашфиёти худ роҳи фардои энергетикаи тоҷикро равшан месозанд.